India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Mar belasya bun sanggaran dengan sudah tay ni ban ong ya pipa lo ngai ku boleh belum lang kum jimen barak di bawah lagi dong isnong di bawah hastruk jangan negeri kasih jentia bari garu jungi dia ke generation ke jungi atau por mul ba titos kaba ngitri sana 12 sim taking part of the facilities ki mobile kamte mi ba titos kumu public secretary jungi ko por kum no ber point city ka bungi tulong iki rally ki jalang sakidong kondong ban poi ya ban poi le long bagi bacar bos ki mo bacar bos te hakane generation munda kanaga teknologi kalau so fast bi yorok ki facilities Europe tengah sukit ngayeng gumayang hangne rengkat berwiwi ki para kolik jungi ba mdon su ki product jongka KSU but FKGP pinihi kinukit kamhi haba pikot chiji alang ki ban sim kam de jero satar bat bawan nagayeng baduk ki ban nuot ban sim ya ga ngakit ma 1979 na porba la khot ke rio ban ya don la ki jong tu unit la form ndong mania ya don kendiat ibayawan agak jalan mania sengnya ke KSU 1979 ndong dah jid dan apa presiden don banut ngayang hi ngong jid ngayang te hadin belaya ya kendu ba paun ba saung hai hing yu mama mesya kerkungor mulai nungkuar itu mui office nagaliang jogi basaun ki ai di office mengisi asyong kemir jemput kam dia hadir bagi kiawan berpeluang ya ka FGP hadir mengahapan mi non ki SU hadir mengasung ha dia ngaruh ngayo ongkan ka farewell ngakan ma hakapur ka ba layo lumbiang jongi ba saun ba paun ba mesya ko bun di perlok mo bani po mega right aban circle hang turun dong bani sim presiden jong right aban circle don banun ngabi yang ngab simmi te kaning ri ka spirit kumpukila keren gini kino yalam lagi sengi ba per suwa jonga gajah den rim wat pun kam bakala ye ni ka tin den rim lan yong den rim kumpukila keren kino yalam ngi na den ro ban sim bor siar pirung yang kerbet ngibaran nur mo ba ben te ngaso nong ba ngaso ba ai kublai ya kiri seng di bidon bat ngiyeng menta de ka platform ka ba ai seng bal te ngakan ma ngayo farewell apa mulai nong kuar hadin baklawan ka jingkhot ba yale MDC no sedang ka dai spak ne psau to kun dai pulai ngap zain no ki ai ka farewell ya nga te itai di ei ba ngiyapan biang ladang don hangur ladang don hangur kan mau kagentin jadi rio what misuse ya kan dagi neki hespa buan bertiet ya ka bodoh hit pat kemelong mentam leisu penjiet ya ki business man ya ki ruspa jiet ya ki balaban trade ki ba iji saja beriu namun sim ban supran kambak laga aku buat arangsan election bolong parti ba iji beriu lo nalajok pan mentaki dia jadi beriu lagi kumne suya hari di end of the day mau bareng ya kedua final baru CRP dia kadeh hakti jong pi ba lempa jong pi nang ne ra ko bor ban sawa syukur kali kasih jadi tiare di nang ne be era hespa ka ban ai kay rupa na jente hills kawan ya tit but bo boy nge joplot lala
lana pimpat kala ban percaya di ba tam belum meeting rupi ba apa yang lebih ba mendai coba yang tan sekretariat yang itu untuk nomor 1 kena election kita sepakat satu belum meeting rupi jadi utrai senang tu ya per kasnam te play daki kebat ke properti begitu ni jindon GM ke begitu mendai begitu tang apa state lajong karisort lajong ladon sadu cepat foreign country tu te hangnya kalau mbak hak coalition bat kiwan bat BJP di surji ruai ke babang kiwan pantai dekat pisah kiwan ai dekat piknik kiwan ai dekat DJ kalau pingop ya kata kajat beri ujungi ingin hapan fees jika ada problem junom te gidon kami ke sorkar ke belakang liba emang litan gidon kami kejadian ke sorkar ke kuat ke ban ya terang bati te gini di kiai ke bagam sim ke por tengah ne ngayeng bati walang ala long politician ru ndrei ke bensim jangan ngam juklet di det ndriu bananya tu ya pi tenbok po bleu pen khai na laban ladam dari badan basumbor halaban kan mau ke transi kaba idhar kilabannya ne kan bisa ngalapan pelim yang nung syun juga jadi beri ujungi kemala file case ya ke discouncil ngijok mengidan bok file case di sosial lembaga tengah NTYU with the vision ban abolition of power and function juga di sosial nabo ke municipal area ban pelong ke regular election municipal dan lo ke election municipal kamu 80% kita non tribal kita long ward member ki file case apa Supreme Court ba kibor juga di sosial kita dorpar sulung ki second day sing sama hakim don bor apa municipal area utau don other than the president of the NTYU bangala ashore de po shoklo te nakadau nga suran radam don su ubas ngor halaban mio emily kasijo ku be batonya su bien ku tipan di baniaro di banai ya ka jindwai markalian kangba kumah gari kaca kalau gari to PLA election parakasi ngahante nyupusan larusan te ngandar kat bedapi kiseng bahalang mendai bapinran dia na oba sumur di polisian yokle kot sop ya kan isu nado kiri seng balang kilida di bala keren hande mo pati tos kiri isu khot sob ini som discuss dan kamu nyara asu ujung tiak modi ru nyara teto nama keran dor program te isu ya nagal yang ngojonga te kaji kai tolong ba kepada kamu dan jing duai but swa hari mengakhir na jing tia jing duai ba swa begin tia jing duai te kepada sa jing jungi dan kamu tang kaji duai martel yang muat yang nagal yang juara wakit bok reng api ba wal badrani perlok mo ba la simti badan ka fcui ban mi no te ni dia don kat hi ni trade te warra igin ki issues ke pada kasal government ngahi at my level marwai ngan suifu yo pina marwai jedeli ikam do te bindri nade mdudan te bangadi BJP patanga yo lat bandrung tengah yakran ni hai bor pijui hai bor luli BJP meling aprasang ni tambah ndayabun tinggu yasngam yang ngarum yasngam teto piatip ngam de emeli watu te idon ini tulok pi ngigum yemeli papinduk tip ngiyo arlak lay hajar sebenai arlak lay hajar jadi ini ngalum
ngaya lunggu kerja jar tebel fan nomor bayi kudim jonga di betray office ke somehow you manage tiada kalian jongaru ngala kontribut manusia silak mo ngaru baya tua apa bet silak alai banmentar manai silang dia mending kopi satu karena naga tulok MLD. Kau beli sibun, kau beli jadi stand kau kuigi baru kau beli.